muna ba minta bagambi batema egento injendo nyoto kuchese umupira muna turegwisia kwanaga egento kia bonyoru nkiaerete egento kegenderete boniga nenjera umugusi akoreketwe oinyore onyeto kurigere guchimagega ekere muya tata giteto tware county ende igare gotebio nyongeke nao otebene nyasaye nyajaye genteke nao guche kaenda iwe mitosero mochieserwa mochiesuna bagambi lakini cha muhimu osero nabanyire tigamokwane otherwise into maete kitoko onye na maandamano tuta pia mwana sana mwaza kwa rigega aino otabiriga na begete gorine gakyo okoboko okorana mupira na ururiwe muto wase na kuchezera bombo. Tutawakaribisha tu pole pole wakuje washtukue mwalimu. Karibu sana, karibu. Nyinyi ni wangwana na tunaomboleza na nyinyi na shujaa wetu. Karibu sana, karibu. Tunawakaribisha huku mbele. Karibu sana, karibu. Tumeomba mtutie dakika 15. Yes, thank you so much. Asante sana. Thank you. Asante sana. Thank you. Alikuwa ni aspirant governor wa Nyamira County, Mheshimiwa Ben Momanyi. Karibu sana mheshimiwa. Haya. Pamoja tabana kule bale. You are analia and they will not take a long time.